لا والكسل كلا والبي والإبانتال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وأسلم عليكم قاطبة بتسليمة الإيمان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يأتي الله سبحانه وتعالى كقول الله تبارك وتعالى هنقول يتور المفدي ميره يجمعكم الله جل وعلا كم نيم دو en dendanigal nemaji ɗi wonduɗen e muɗum. O nemini en nemaji ɗi tawata ko mawɗi ɗuɗuɗi yaajuɗi ɗi tawata andano ɗi foti anda ittiri majji siwana kanko allahu jalla wa ala goto. Seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewalngal foddi e maggal siwana kanko allahu jalla wa ala goto ala kafi diɗɗo. Seedike wonde nelala muhammad alayhi salatu wassalam o jihaɓe makko kanko allahu jalla wa ala nelaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala. Yo allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantore makko nden e kisangal e yurmede makko nden e dow maɓɓe kamɓe nelano alayhi salatu wassalam e dow kala neɗɗo mo tawata ko gonɗinɗo jiyaɗa e yimɓe nder suudu maɓɓe e dow dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala ñentinɗo gonɗo laawol maɓɓe ha ñalande dargal. Kala yeeso ɗum ko onon yo siɓɓe julɓe siɓɓe gomɗinɓe mi salmini on gono salminago islam
يسلم ينترك الله تبارك وتعالى يكنك الله جل وعلا وهون دين إلا بنقول مكنك الله سبحانه وتعالى إذن دنيقل في يكو جمالين وهون دين إنكلي إفق ونرقل لنا صلى الله عليه وآله وسلم وإن كنك الله جل وعلا جيانا إمي يمبي بكنكو الله ومنتك قرآن على مكو تدونه كنكو الله تبارك وتعالى ويمر نلاله عليه الصلاة والسلام ينلاله ويلتمبين بهم بتبه وندكم ببندو يمبي هبه مرنا ولو مولا نالو اتلقوا المولو القجوم مكة تبارك وتعالى الله جل وعلا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فقال الله عز وجل وفيك أي محمد عليه الصلاة والسلام ولتنجيها من أمك فقال الله تبارك وتعالى وهولي إن وندن وندن ولو ونان بجيها لمكو بنفوم هدن عندي تقول مكو نندن الميري كون جيها لمكو كنكو الله تبارك وتعالى يوم نبي وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله جل وعلا هو اللي وندنا الوند منك أسماء أوجي دون بين ملائكة مكو هدنا الوند منك ليجي دو إمر دي تبور مكو كنكو الله تبارك وتعالى لن صفة يمبي كلمة جنة أمون تيجي يكونا لندو وبيدن دنيغال لندو على يمود هيئة غوت سوانا أو يوم كنكو الله جل وعلا توكو جياد مكو كنكو سبحانه وتعالى ورجل من تبارك وتعالى وبآل جياد مكو بمبنن لنا المكة يملان عليه الصلاة والسلام والتمة بل جل من تبارك وتعالى وصفهم بصفات كنكو الله جل وعلا وصفه بصفاته الذين يستمعون القول ووتدوا فيتبعون أحسنه كنكو الله عز وجل وولي صفة ما بأرنهم ولي الصفة الأولى لهم يستمعون القول صفة ما بأرنهم كبيين بمتوتا لا يتولون عن القول ولا يعرضون عنه ونبي متوتك هجتا بدورو يكونغل واجوغل بواجر تيول بل كبي متوتا كودتا بهدر وقت مأمنون بفوتنا نند مأمنين يفندو مأمنون يحقل مأمنين يديدو كونغولي دي توتك كونغولي واجو كونغولي دينا والورث جوم ميوي والذين من بتوت يستمعون القول كم بهدتو كونغودي واجودي بواجورتيني بهدتو يوتريجي دين دي بيوتتيني سيبجانغانين دفتر الله تبارك وتعالى من بهدتو كبونا اجانغانين كم بتسكو سيبجانغانين ما كوجي نلالهم صلى الله عليه وآله وسلم بهدفكم وبونا جنة لبتسكو الله تبارك وتعالى وصفهم بصفة ثانية فقال جل في علا فيتبعون أحسنه كالك الله جل وعلا وي صفة ما بإمهم ما هو بصفة بهذا واليوتر وبيوتتكم يوتر جدينا جل من تبارك وتعالى فيتبعون أحسنه
ɓe jokkay ko ɓuri moƴƴude gon e yewtereeji ɗi tawata ko ɗi ɓe yewtaani ɓe jentoto haa moƴƴa ɓe ndaara ko ɓuri moƴƴude kon e ko ɓe yewtaa kon ɓe ɗetta ɗum ɗon ɓe gollitira ɗum ɗon ɓe ɗetta ɗum ɗon ɓe huuwa ɗum ɗon ɓe ɗetta ɗum ɗon ɓe jikkinora ɗum ɗon kanko allahu tabaraka wa taala o holli en wonde kala neɗɗo sifitorɗo ɗiɗo sifaaji ɗiɗi hara ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo malaaɗo ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo feewuɗo allahu azza wa jalla o wii wonde yani kala neɗɗo mo tawata ko sifitorɗo ɗiɗo sifaaji ko ɓeeɗo woni yimɓe ɓe tawata ɓen kanko allahu tabaraka wa taala o saajiniinema makko nge moƴƴere makko nde nge dow maɓɓe ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko yimɓe feewuɓe ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko yimɓe maloyteeɓe yawmal qiyama kanko allahu jalla wa ala sen taskike ngol ɗo konngol makko teddungol en tawa ɗum ɗo ko huunde nde tawata gooto kala e meeɗen no hatonyini e muɗum fabashir ibad alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah o wi ulaika alladina hadahum llah wa ulaika hum almuhtadun ko ɓeɗo woni yimɓe ɓe allahu azza wa jalla o fewni ɓen kala nde mo allahu tabaraka wa taala fewni ko on woni feewuɗo kanko allahu tabaraka wa taala o wi ko ɓeeɗo woni yimɓe ɓe tawata ko yimɓe feewɓe yahayɓe ɓen e ɗiɗo aljannaji makko kanko allahu jalla wa ala ala si ɗum ɗo feƴƴi en nani ardinande nde ɓe ardinani en nden jomeɗen tabaraka wa taala o sifi ɓeeɗo ulaika alladina hadahum llahu wa ulaika hum ulul albab ɓeeɗo ko kamɓe woni yimɓe ɓe allahu tabaraka wa taala fewni ɓen ko kamɓe woni yimɓe ɓe tawata ko marɓe haqqille ɓen maana muɗum yimɓe ɓe tawata ɓen haqqille maɓɓe ɗen ɓe golliriɗen ɗon e sennidirgol hakkunde gonga e fenaande haqqille maɓɓe ɗen ɓe ɗettiɗeno ɓe gollitiriide faamugol kaaɗo diina makko kanko allahu jalla wa ala e jokkugol kaaɗo diina makko kanko subhanahu wa taala ara yeeso ɗum inchallahu jalla wa ala wona ɓe ardinirani en no yewtere meɗen nden nde yiiloto e yoga e toɓɓe ɗe tawata unwanu majje on ko ɗum woni a'zamu mawani'i qabuli lhaqqi mana muɗum ko ɓuri mawnude e piiji ɗi tawata ko haɗayɗi neɗɗanke on jaɓugol oɗo goonga piiji ɗi tawata ko kanɗi ɓuri mawnude e haɗayɗi neɗɗanke on jaɓugol kaaɗo diina allahu tabaraka wa taala piiji ɗi tawata ko kanɗi ɓuri mawnude e haɗayɗi ɓiɗɗo adama on jokkugol sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam koko wiyete adamu qabuli lhaq wasede jaɓugol kaaɗo goonga wasede jogitagol kaaɗo diina allahu tabaraka wa taala wasede jokkugol sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo ko albalawu molanaɗo mo tawata ko kanko ɓuri mawnude e dendannangal albalawuji ɗi neɗɗanke on jarri horteɗi waɗi si tawi hawri e ndaari goto kala men no andi himo faami wonde allahu tabaraka wa taala ko o tagiri en kanko allahu jalla wa ala o addi en e ndiɗo leydi o nemini en ndiɗo nemaji ɗi wonden e muɗum ko fii haa rewen mo kanko allahu jalla wa ala ay fii ha jaɓen kaaɗo diina makko gollitiren ka ko o tagiri en kanko allahu jalla wa ala o addi en e ndiɗo leydi o nemini en ndiɗo nemaji ɗi wonden e muɗum ko fii haa rewen mo kanko allahu jalla wa ala ay fii ha jaɓen kaaɗo diina makko gollitiren ka ko o tagiri en kanko allahu jalla wa ala
ñentinen nelaɗo makko on muhammad alayhi salatu wassalam. allahu jalla wa ala o wi wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. o wi min nden mi tagirani yimɓe men ɓe dendangal maɓɓe e jinnaji ɗin ɗi dendangal majji si wona fiyoɓe rewa ɓe wotinɗinanmi ɓe waɗanmi gooto, si wona fi yoɓe jaɓu dina an kan ɓe ñentina kala nelaɗo momi neli e maɓɓe, ɓe iwtira ɓawo on ɗon ɓe jogito peewal on ɗon ngal. ono ɓiɗɗo adam arsikegol makko jaɓugol oɗo goonga, arsikegol makko jokkugol gano dina allahu tabaraka wa taala, o arsike ñentingol nelaɗo on alayhi salatu wassalam, ko ɗum ɗo woni ko ɓuri mawnude e nema ko allahu jalla wa ala neminta jiyaɗo makko, ko ɗum ɗo ɓuri hittude e denganigal moƴƴereji ko allahu subhanahu wa taala moƴƴoto e jiyaɗo makko. ko waɗi noon ko si tawi hawri neɗɗanke o jogitike kaɗo dina allahu jalla wa ala, si kanko oɗo neɗɗanke o yahaka aljannaji, kanko oɗo neɗɗanke o daɗa letti allahu tabaraka wa taala ri. kanko neɗɗo on ko si tawi hawri o jogitike kaɗo dina allah, o jaɓi oɗo goonga, si kanko oɗo neɗɗanke o wona waliyajo allahu tabaraka wa taala, o waase kanko neɗɗo on o daɗa ko wiyete ko wolgol gaño allahu subhanahu wa taala, neɗɗo mo allahu jalla wa ala tikkani. oɗon nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no jiya e du'aji maɓɓe ɗi tawata ko joluɗi e maɓɓe, du'aji ɗi tawata ko tabituɗi e maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam, ɓe makayno allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. ɓe makayno allahumma ko ayyo allah, ko ayyo joomi amen, arina alhaqa haqqan, min torikema an allah, min torikema an joomi amen, hollu men oɗo goonga min yi'amo goonga. arina alhaqa haqqan ay arina alhaqa narahu haqqan, hollu men oɗo goonga walla men min yi'amo kadi hara ko ala haqiqatihi haqqan, e hoore mbaadi ndi o woni e hoore muɗum ndin min faama wonde pellati ko o goonga. wonno hunaka min annas man yara alhaqa batila wa yara albatila haqa. no woodi yimɓe ɓen neɗɗo mo tawata ko neɗɗo yi omo goonga on, kono li sababi inqilabi aqlihi, sabu waylitagol haqqille makko nden e yiltodirgol haqqille makko ɗen, kanko neɗɗo o yiyara alhaqa batila, o yi'a goonga on haa gasa, kono kanko o faama wonde goonga on ko o meere. ko wona noon kanko neɗɗo o yi'a meere nden haa gasa, kono o faama meere nden wonde ko kayro tigi woni oɗo goonga. ɗum wati nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki allahumma arina alhaqa haqa, allahumma min torikema hollu men oɗo goonga min yi'amo goonga, warzuqna ittiba'a arsika men kadi jokkugol goonga on. andi no woodi e yimɓe ɓen neɗɗo mo tawata yara alhaqa haqqan walakinahu yatawalla anhu, kanko neɗɗo o yiya goonga on o faama pellet goonga on ko goonga, kono kanko neɗɗon kan o ɗuuro goonga on o huccita o salomo jaɓuɗe. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki si a holli men goonga on goonga min yi'imo ko o goonga, min faami ko o goonga, ta accu men ɗon kadi warzuqna ittiba'a, arsiku men an allahu jalla wa ala jokkugol on goonga. ɓe maka wa arina albatila batila, joni min torikema hollu men kadi meere nden meere, mana muɗum an allahu tabaraka wa taala la turina albatila haqqa, wata hollu men meere nden few min yi'ane ko nde goonga. joni min torikema ko woni meere ko hollu men ɗum meere, min faama ɗum ko meere. si a faamini men kadi ko meere, warzuqna ijtinaba, arsikamen an allahu azza wa jalla woɗɗitagol nden meere
e dogugol nden meere e ɓortodirgol e nden meere wanno no woodiri yimɓe ɓen man yara albatila batilan wa yattabi'ahu no e yimɓe ɓe yiɓowo meere nden meere few kanko neɗɗan kewmo jokka meere ɓe wan si tawi oɗo ko du'a mo tawata yambagi li kulli wahidin minna an yatamassaka bihi wa an yad'u allaha jalla wa ala bihi no hanani goto kala e meɗe nde o jogitoto oɗo du'a o torora allahu tabaraka wa taala oɗo du'a ko waɗi noon ko woni kon e nder oɗo du'a immorde e torale neɗɗo o okke si o hokkama ɗum ɗo o heɓata hay e hunde ko tawata koko ɓuri ɗum ɗo mawnude ko wana noon ko woni kon e nder du'a on yo neɗɗo on dande si tawi hawri o dandama ɗum ɗo kanko neɗɗo o heɓata hay e hunde ko ɓuri mawnude ɗum ɗo e nema ko allahu jalla wa ala okkata ɓiɗɗo adama ka murɗagal maɗa waɗi si tawi enen haani jogitade oɗo du'a torremo allahu tabaraka wa taala nokkeli kala ka tawata hiɗen yamira toragol mo kanko allahu jalla wa ala sifa si tawi hawri noddinama ha gasi bayna al adani wal iqama hakkude noddinanu ɗum e darnanu ɗum ko wona noon si tawi hawri neɗɗanke on kanko neɗɗo on fi salatihi sajida ka nder julde makko himo sujji yotoro allahu azza wa jalla oɗo du'a wa nafsu shey si tawi hawri o gayni tashahudu l akhir kanko neɗɗo o gayni tawiya makko sakkitorojo o watti salatu l ibrahimiya o gayni o watti du'aji ɗi tawata ko ɗi nelano alayhi salatu wassalamu tindini ɗi mbawɗon o gayni himo accitana damal molanagal torogol allahu azza wa jalla min hayri dunia wal akhira yo ɗettu oɗo du'a o wattamo e on ɗon nokku wa kadalika si tawi o immike kanko neɗɗo on fi thuluthi lleyli l akhir ka tataban jemma sakkitoral ɗon kadi ko waktu mo tawata allahu tabaraka wa taala himo jaabina du'aji jiyaɓe makko ɓen kanko neɗɗo on o toro allahu jalla wa ala ndeɗo torare ndan neɗɗo o yo jogi to ɗum ɗo e dandanangal nokkeli ka o torotoɗon allahu subhanahu wa taala wata o yejjitu oɗo du'a yo o jogi to kanko neɗɗo on oɗo du'a ko waɗi noon par ce que ɗen moƴƴa e oɗo zaman mo wuruɗen e muɗum hannde so ndaari en taway wonde muttabi'una alhaqqa ko ɓe unasun qalilun wa muttabi'una albatil ko ɓe unasun kathirun so ndaari oɗo zaman mo wuruɗen e muɗum hannde ko zaman mo tawata yimɓe ɓe tawata ɓen ko jokkuɓe oɗo goonga almutamassikuna bi kitabillahi jalla wa ala wa bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi fahmi salafi l umma ɓeɗo ko ɓe unasun qalilun jogitiɓe ɓen deftere allahu tabaraka wa taala nden e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tawa koye hoore no ɓeɗo ardiɓe moƴƴuɓe ɓe famiri noon min alsahabati wattabi'ina wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmina hada wa ila yawmi ddini ɗum ɗo ko yimɓe ɓe tawata ko yimɓe fanɗuɓe hattirde e fanɗugol hande neɗɗo mo yiyata tawa diina makko kan ko diina ka tawata laysa diinan mabniyan ala batilin wala diinan mabniyan ala hawan wala diinan mabniyan ala taqlidin bal diinuhu diinun mabniyun ala alwahyayni bifahmi salafina salih oɗo neɗɗo hande no fanɗi yiwde neɗɗo mo yiyata hande tawa diina makko kan wona diina ka o mahi e hoore meere wona diina ka tawata kanko neɗɗo ngimo mahi ka e hoore mbeleɗe makko ɗe weliran mi waɗay mettiran mi accay diina makko kam wona diina ka o mahi e ñembugol yimɓe min tawri ɗum ɗo baabiraaɓe ɓen min accata ɗum min tawri ɗum ɗo karmokoɓe amen ɓen min accata ɗum minen ko ɗum ɗo woni ka jamiya amen min tertotako ɗum minen ko ɗum ɗo woni ka bolonda amen min selata ɗum bay tawa kanko neɗɗo on diina makko kan
كلام واتكدينا ينظر في كتاب الله وذلك دفتر الله عز وجل وينظر في سنة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك سنة نلال عليه الصلاة والسلام ويفهمهما كما فهمهما السلف الصالح كان كنتم ويندي مرتاتم كتي دارو بالدفتر الله عز وجل والقرآن عليك ويندي مرتاتم دارو بالحديث هذا نلال عليه الصلاة والسلام معنا من سنة مأبهم بل ستري ذلك قرآن وذلك سنة وأفامر تلوك وأرضي بموجب بنفامرنا بين الصحابة نلال عليه الصلاة والسلام نبفامر القرآن السنة برمي الله تبارك وتعالى نفهم جمع بلهم هاجوا بميل تبارك وتعالى رضي عنهم كفو الله تبارك وتعالى وولى به وأثنى عليهم ومن تذكركم الله جل وعلا وجعلهم أئمة لهذه الأمة بعد نبيها وولدك بألماني بومن بغير مفتن باو أن باج مفتن ولي محمد عليه الصلاة والسلام نتموتوتا alhaali makko on ko ni fewndori e oɗo zaman mo wuurden e muɗum hannde e oɗo yaasi mo wonden e jinnude e muɗum hannde wallahi ko yimɓe ɓe tawata ko fanduɓe hattirde fandugol yimɓe ɓe tawata ko fanduɓe hattirde fandugol amma yimɓe ɓe tawata ɓen ko yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa yattabi'una albatila wa yattabi'una ahwa'ahum wa yuqalliduna أناسا من شرفائهم وكبرائهم وساداتهم وأئمتهم تركوا تقليد الأعمى بل أكثر الناس اليوم يمن تغتبين ومن جوكو دميرن ومن بين جوكو دمبلاد المونون ومن بين ينبن ينبن جلا يكون بمبه يموني بمبه almamiɓe maɓɓe e mbereɗe maɓɓe e ko nandi e sifa ɗum ɗo ɓeɗon hannde ko kamɓe ɓuri ɗuuɗude e yimɓe ɓe allahu tabaraka wa taala waɗi ɓen e hoore ndiɗo leydi fewdo oɗo zaman mo wuruɗen e muɗum ɗum ɗo noon ko hunde nde tawata nde haana hodude neɗɗo nde haanamo janfaade nde haanamo ɗaynude waɗi ɗum ɗo ko sunna allahu tabaraka wa taala gila o fuɗɗi nelde nelaɓe makko ɓen mana muɗum gila annabi nuhu alayhi salatu wassalamu nela ha nelaɗo alayhi salatu wassalamu nela ko ni alhaali yimɓe ɓe wayi daiman a taway ahlul haqqi ko ɓe qalilun wa ahlul batili ko ɓe kafirun yimɓe goona ɓen ko yimɓe ɓe tawata ko ɓe falluɓe amma yimɓe mere nden ko yimɓe ɓe tawata ko ɓe ɗuuɗuɓe jomi meɗen tabaraka wa taala o ɓanginani en ɗum ka qur'anare makko teddude kanko allahu azza wa jal o wi wa in tuti akthara man fi l ardi yudilluka an sabilillah o wi si tawi a ɗoftike ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ka hoore leydi tawi ko eɓɓotoɗaka ka jama ɗuuɗuɗo o ɓuri yaarde won ɓe ñentintamen ko ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓe ndaarataɓen ko ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓe jokkataɓen ko ɓurɓe ɗuuɗude ɓen allahu azza wa jalla o wi yudilluka an sabilillah ɓen ɓe majjinte e laawol makko ngol kanko allahu tabaraka wa taala ɓe ittete e gonga makko on ɓe nawama e mere nde ɓe woni e muɗum ɗen e aya bo o wii wa inna kathiran min alkhulafai ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم الله عز وجل وي والقعود أبانو يم بتوتا كهوت به كجل به فتنو كبالي مبدين هوتي معنى مولم بوندي بكوتري ما كمنت مبدين هوتي هبه هوتي قلني هبه قلنا نكون ma ko jawle maɓɓe ɗen ɓe kafi hiɓe kafi jawle maɓɓe ɗen hiɓe gollano kon gooto allahu azza wa jalla o wi ko ɗuuɗi kon e ɓeeɗo la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladina amanu wa amilu salihat
wi ko ɗuuɗi kon e maɓɓe kamɓe tooñay bimana yoga e dow yoga mawnintinto yoga e dow yoga beway yoga e maɓɓe e dow yoga e maɓɓe allahu waɗi istisna o wi illa alladina amanu wa amilu salihati siwana ɓen ɓe tawata ko gonɗinɓe ɓen ɓe golli golleji moƴƴi ɓeɗo kamɓe ɓe jiyaka e yimɓe ɓe tawata ko bewayɓe ɓen e hoore wondiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe jiyaka e ɓen ɓe tawata ko darotoɓe ɓe tooña wondiɓɓe maɓɓe ɓen madama imanu maɓɓe on ko imanu timmuɗo madama golle maɓɓe ɗen ko golleji moƴƴi yeɗɗuɗi ɓeɗo kamɓe ɓe siffitoraniɗo sifaji jomi menen tabaraka wa taala o wi wa qalilun mahum o wi no fandi noon hattirde fandugol ɓen ɓe tawata ko kamɓe woni alladina amanu wa amilu salihat no fandi e yimɓe ɓe tawata ko jogitiɓe ɗiɗo sifaji no kanko allahu azza wa jalla o manginani en kadi oɗo aya wonde ahlul haqqi koɓe qalilun wa ahlul batili koɓe kathirun wa nafsu shey kanko allahu azza wa jalla o wi wa qalilun min ibadiya ash-shakur o wi no fanni e jiyaɓe am ɓen ɓen ɓe tawata ko jarnay belan ɓe yetta nemaji ɗi mi neminta ɓe ɗin e dow mum nemaji ɗi mi neminta ɗin e dow maɓɓe ɓe jarnay lan e majji ɓe gollitirayɗi kam yamiri ɗon ɓeeɗo ko yimɓe ɓe tawata ko fanɗuɓe e jiyaɓe am ɓen waɗayɓe ɗum ɗo joni noon si tawi en taskike ɗum no moƴƴe en daari en yirtike e ayaje ko allahu azza wa jalla o wi fa aba aktharu nnasi illa kufura o wi ɓurɓe ɗuɗude e yimɓe ɓen sali siwana keferaru mum ay ɓe sali gonɗinal ngal ɓe jokki keferaru mum holli wonde ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko heferaru ko wona noon kanko allahu azza wa jal o ɓanginiri e aya ɗo iblisu alayhi llana nde o darino o wi joomi meɗen tabaraka wa taala fabima aghwaytani لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين كما إبليس عليه اللعنة وولني الله تبارك وتعالى ونكمك إبليس عليه اللعنة ويادري إجيها بأن الله قرب دبن كييته يوم القيامة سي الله جل وعلا إن من تني تقوى مكون إجيها بمكون وتويين ببن جنة جنين كسيدا من مكبه جرم مكانك الله تبارك وتعالى كسيدا من مكبه ونكو جوكي بوغا قرب دبن مكبه كبويادة المولية جهنم وأن الله عز وجل بني نردون آية kanko iblis o wi la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda o wi joni mi woni ko pellet mi jogitoto e jiyaɓe maɗa ɓen geɓal yonaygal geɓal ngal tawata ko geɓal tiiɗugal geɓal ngal tawata ko geɓal mawngal ngal mi yaɗane muɗo yiite jahannam allahu jalla wa ala o wi walaqad saddaka alayhim iblisu dhannahu فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وفي إبليس عليه اللعنة أقولني إدو يمببن كانكو إبليس كو سكي مأبكو سكي دو جوكي نون يدب آدم بن جنة جنين كانكو إبليس أقولني نون مأبك أقولني نون يدو مأبك ولنون فاتبعوه بجوكي إلا فريقا من المؤمنين ay ɓe jokkimo ɓe fuu maɓɓe siwana dental seeɗawal immorde e yimɓe ɓe tawata ko gonɗinɓe allahu tabaraka wa taala ɓe ɓeɗo kamɓe woni saliɓe ɓe ñentinde mo kanko iblisu alayhi llana kamɓe ɓe suɓi ñentingol allahu jalla wa ala jono mbaw famugol meɗen wonde fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ahlul haqqi koɓe qalilun وأهل الباطل كبه كثيرون ما هو فامو قال من ون كلا زمن كلا نكو يمبه غوغا بن قصيدا بن يمبه ميري بن كمبه وني دودو بن
no haalani gooto kala e meɗen wata o hoɗitor ɗuuɗugol yimɓe ɓen kanko neɗɗo on yo o ndaaru gonga on ɗum waɗi si tawi oɗo karmokojo tedduɗo Qadi Iyad walla Fudayl ibn Iyad ɓe maaki wonne alayka bi tariqi lhaqqi la yadurruka qillatu salikin wa iyaka wa turqa dalala wala taghtar bi kathrati lhalikin ɓe maaki kamɓe rahimahullah wonne hara mi yamirima jogitagol gonga on wata hoɗe wata ɗayne honno wata lorre fanɗugol jokkuɓe gonga la yadurruka qillatu salikin wata ɗum ɗayne wata ɗum hoɗe wata ɗum lorre innugol ɓeeɗo no famɗi min mi jokkataɓe ɓe maki wa iyaka wa turqa balala hara dey mimmi haɗima laawi ɗi tawata ko laawi majjireji ɗin wala taghtar bi kathrati lhalikin ɓe maki wata hoɗitor ɗuuɗugol halkotoɓe ɓen mana muɗum wata hoɗitor yimɓe ɗuuɗuɓe ɓen fiɓe jokki mere nden sikka gonga on ko hedde maɓɓe hikkori ko ɗum waɗi si tawi neɗɗanke on ko ɓe o anda alhaqu la yuqasu birrijali bal innama arrijalu yuqasuna bilhaq gonga on kanko o metatake o eɓɓe e yimɓe ɓen innugol jama ɗuɗuɗon ko to woniri idan alhaqu maahum lah innugol jama fanɗuɗon ko to woni alhaqu laysa maahum lah bal ko yimɓe ɓen woni ko meetete ko kamɓe woni ko eɓɓete e gonga on mana muɗum neɗɗo si innete rajul wala joni meɗe wirino min almuminina rijal ko wattuno ɗon goɗɗum teno pellete hiɗe gandi damir mo waddi on ko damir on ko damir on mo annaf mudakkar min almuminin debbo no e maɓɓe la kono allahu wi min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayhi o wi no e gonɗinɓe ɓen worɓe no e gonɗinɓe worɓe ɓen worɓe holli wonde gorgu ngu fof fotata wona wonugol maɗa ɓaa ko a neɗɗo mo tawata tagudi maɗa nden ko tagudi gorko ɗum hollani kala kadi marɗo tagudi gorko hiɗon fota no wodi nokku gonga tawata si worɓe ɓen no wowlede fiiɗa mari tagude gorko si a ala sifaji go a kontatake e maɓɓe ɗum waɗi si tawi arrijalu yuqasuna bilhaq yimɓe ɓe tawata ko worɓe ɓen ko gonga on woni ko ɓe eɓɓete e muɗum wona towugol derde maɓɓe wona yaajugol becce maɓɓe wona jogagol maɓɓe jawdi wona ngari maɓɓe wona hay e hunde e ɗin noon fiyakuuji ɗi tawata ko yowondirɗi e tagore maɓɓe nden bal ko wonugol maɓɓe ko ɓe yimɓe gonga ko ɗum ɗo woni alhaali ɗum sinelaano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum allahu azza wa jalla o daarata mbaadiji moɗon ɗi kaari no laɓa kaari no kaane kaari no foti kaari no toowi kaari no raɓɓiɗi kaari no sembi kaari no hori wala ila ajsamikum o daarata ɓalli moɗon ɗin kadi nduɗo ɓandu ko daneeru nduɗo ko ɓaleeru oɗo ko portojo oɗa ko ɓaleejo oɗa ko puulijo la elaɗon maki alayhi salatu wassalam walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum kanko allahu azza wa jalla ko o laarata ko faade e ɓerɗe moɗon nden kañumma e golleji moɗon ɗen no neɗɗo on mo duwa faamude ɗum ɗo o jogi to oɗo waɗi si tawi hawri kanko neɗɗo on wanayo hoditor wiwgol ɓurɓe ɗuɗuɗe ɗen ko ɗayaare ndare moƴƴa makuji nelaɗo alayhi salatu wassalam yogaji faaminayɗi e wonde daiman yimɓe gonga ɓen ko seeɗaɓe yimɓe mere ɓen ko ɗuɗuɓe
ولو حديث متواتق حديث الفرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونك مسند إمام أحمد نلال صلى الله عليه وسلم بمات وأن افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا موجة تسكت ما كن لا عليه الصلاة والسلام موجة كما نلال عليه الصلاة والسلام بماك اليهود باو النبي موسى عليه الصلاة والسلام يبدأ إمامه بفتن فدي جتبا لجدي يبو تبي كل حزب بما لديهم فرحون كل يدعي الحق goto kala e maɓɓe ko wondi e mum kono no mantora ɗum no bungira ɗum no wiya ko kañum jogi kiigoga ɓe maki waftaraqati nnasara ala 72 firqa annasara koɓɓe ɓawo isa bnu maryam alayhi salatu wassalam ɓe iwde e maɓɓe kamɓe kadi ɓe fecci feddeji 70 tawi kullum bima ladayhim farihun kullu yadda'i alhaq كما نلان عليه الصلاة والسلام بماكي وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة بماكي دي مفتي أنه كدي ديدو من كدي سمي إبي مجة ومفتي ميد توتا دفتو تفدي جكبان دي جدي إتاتي نانا موجة فدي جكبان دي جدي إتاتي وهو نلان عليه الصلاة والسلام بهكذا بماكي كلها في النار إلا واحدة فدي جكبان دي جدي إتاتي بماكي دي دندنا المجي كييت جهنم ونكو دي كمبنا دي يحي إلا واحدة سوانا فدي ووتر بات يوندا موحد كما نلان عليه الصلاة والسلام بهولين wonde feddeji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗiji ɗin koɓe ahlu haqqin la bal koɓe ahlu batil kulluha fi nnar fahum ahlu haqqin la bal hum ahlu batil feddeji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗiji ɗin ɓe holli e wonde ɓen ɗon ko yimɓe meere ko yimɓe kambanaɓe wonde ɓe yaha yiite ɓe mati illa wahida siwana fedde wotere pet ko nden ɗon woni nde towata nden nde fodama yawgol aljanna kamɓe ɓe kambanaka yiite ɓe woni on ɗum ahlul haq oɗo waɗi si tawi no jiya e fayere molanade e majjere molanade yi'ugol yimɓe gonga ɓen anneɗɗanke on ɓa a yi'iɓe ko ɓe yimɓe ɓe tawata hiɓe serti e feddeji luttuɗi ɗi woni feddeji majjuɗi ɗin daroɗa lorrama sabu tawde kamɓe ɓe woni feere ɓe serti e feddeji luttuɗi ɗi inna ɓe kamɓe ɓe fottata e fedde hayye wotere par ce que ko ɗum ɗo yimɓe ɓe woni ŋiñirde ahla sunnati wal jamaa ɓenna goo kamɓe alyahudu ɓe fottata ɓe aybinay ɗin kamɓe an nasara ɓe fottata ɓe aybinay ɗin kamɓe e majusu ɓe fottata ɓe aybinay ɗin kamɓe e ɓeɗo kadi ɓe tawata ko feddeji dambitiɗi ka islam khawarij mu'tazila murji'a sufiya bishatta turuqiha shi'a rawafida jama'atu tabligh ikhwanul muslimin ɓeɗo fof ahlu sunnati wal jamaa kañum ala fottude maɓɓe on ɗum heeɓi ɓe kamɓe ɓe fottata e hayye gooto woɓɓe bo ko ɗum ɗo jogiti hari ɓe fotta e hayye gooto e ɗin feddeji ɗon ko sabu tawde ɓen ɗon ko ɓe ahlu batilin wa hum ahlu haqqin ɓen ɗon ko ɓe yimɓe meere
كم بكبين بجوبا هنا نلال عليه الصلاة والسلام فرق بينهم بماكي وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة يعني السبيل والصراط الذي يوصل الإنسان إلى الجنة فهو نفس السبيل ونفس الصراط الذي يوصل الإنسان إلى النار لا ولغل توتا ko naɓaygol neɗɗo on haka aljanna e laawol ngol tawata ko naɓaygol neɗɗo on ka yiite ɗiɗo ko laari gootini fof ɗen anndi wonde heɗen waawi wiwde laa wa alfu laa wonaaɗi gooto jooni noon maadama attariqaani qad iftaraqa laaɓi ɗin ɗiɗi ɗi gayni sertude few neɗɗo on mo tawata kanko salaka طريق الجنة والذي سلك طريق النار ما دام الطريقتان مختلفان مفترقان وكذلك الذي يتبع سبيل الطريق الذي يصل إلى الجنة والذي يتبع الطريق الذي يصل إلى النار لا بد أن يختلفا ولا بد أن يفترقا ما دام اللابد إدي بسرتي نبا نقول كالجنة نبا نقول كايتم ولا نيم بتوتا كوديدو جوكو بكاليدين اللابد بسرتي والله ما بدين نابوت سنتيلو مثال نبا دتلو الله ونقول توتا هذا طريق يوصله مثلا إلى زركوري والذي سلك طريقا يوصله إلى قناكري هل هذان يتفقان؟ هل هذان يلتقيان في الطريق؟ لا نقدر الله والمرتبط كنا بالمقناكري ويبيكم يارو مفكتي قناكري ويدتنا والنمى والمزيكري أنا بينو لي بفوتا يلاو بينو نبيان موكو نبي وطن ديريرتكا إذا هكذا بين الذي سلك طريق الجنة والذي سلك طريق النار والذي نلال عليه الصلاة والسلام بهولي وانا وني بسرتي وني أهل الحق وأهل الباطل بهولي إنكو وانا ننكر الله إنكو سرت لي نعرف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث متواتر ko wonno ka sunan ibn majah yimo kadi ka musnad imam ahmad abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu bimaki khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatta فقال هذا سبيل الله مستقيم ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال ما من هذه سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نلال عليه الصلاة والسلام ابن مسعود بماكي نلال أنسيفني بكيفل عليه الصلاة والسلام بماكي هذا سبيل الله مستقيم قل الله والله فيه وولني يعني وقل هكا الجنة لكن ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا يصدق تشيفي كسنغو نيامو قول الله ولا كسنغو نانو مقبل فقال بماكي ما من هذه إلا بديوتون كسرانو نانو إنيامو لاول فيه غنغل ألا إلينا سبيل إلا وعليه الشيطان يدعو إليه ألا إلينا لاول هاي إقوتل سوى مقبل شيطان يدعو إليه شيطان من الإنس وشيطان من الجن لأن الإنسان الذي يدعو إلى الباطل هو شيطان من شياطين الإنس والشيطان الذي يسوس الناس إلى الباطل من الجن هو شيطان من شياطين الجن
kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makiɗin laawiɗi tawata ko wonɗi seragol ɗon laawol fuu ala e majji laawol ay gootol siwanano e hoore maggol cheytanol wonɗo noddude on neɗɗo mo tawata ko daliɗo kanko yadu annasa ila albatil yadu annasa ila alshirkiyat wa yadcuuhum ila aldalalat wa yadcuuhum ila albidci wa yadcuuhum ila almaasi oɗo ko cheytanu min chayatine l ins neɗɗo darotoɗo himo nodda yimɓe men e shirkangol allahu azza wa jal himo nodda yimɓe men e waɗugol bid'aji kañum may mawningol bid'aji himo nodda yimɓe ɓen e geddi yaro beere e waɗugol zina e heɗagol musique e yawgol amugol e moragol mèche e wujagol produit e ɓornagol coñci daɓɓi e fembagol pelette e waɗugol jologoje ka daɗe muɗum e yuppugol tuuɓe hada cheytanu min chayatine l ins oɗo ko cheytanuji jiyaɗo e cheytanuji yimɓe ɓen kadalika nduɗo jinnaru ndu tawata ko suwonsinaydu yimɓe ɓen ndu ittaɓe e gonga on ndu naɓaɓe e yeddugol allahu azza wa jalla ɗum woni meɗen ɗum kadi ko jiyaɗo e min chayatine l jinn jomi meɗen jalla wa ala o holli en min al insi chayatin wa min al jinni shayatin o wi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufa al qawli ghurura kanko allahu jalla wa ala o holli en ɗum ɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓaɓe ɓeni mamude ɗum ɗo ɓe jangi konngol allahu tabaraka wa taala الله عز وجل وي وأن هذا صراطي مستقيما قلوا لا واليئر من نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقلوا إله الأنفير وقل فاتبعوه جوكيوه ولا تتبع السبل وتأنجك إلا بدتوتك سرتنا ليقول الله حيث لبنا من لبكا فتفرق بكم عن سبيله سكو دي إبتغت دي سنة إقبرأون إلا والمقر والكنف الله عز وجل ستبعي مولي إن تسكي كذلك حديث جديد ولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولي حديث الفرق يقول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولي حديث السبل سنتسكي جديد وليدي إن توي ون أهل الحق قليلون وأهل الباطل قد كثيرون نلالو عليه الصلاة والسلام بهولي وان فدجي دين چپل دي جدي يتاتي چپل دي جدي دين ينفونو كامبانا ييتي هولي كو ميري بجوكي وفد ووتر نن وني كامبانا كدو هولي كو بيوني يمبي غونغا غوتو بيتي دي چپل دي جدي يتاتي وفاندي كا فاندي موجا كو وانا نون سيناري ناري دي بشيفي دي كو تشيفر قوتل بيت بتشيفي بماكي سبيل الله مستقيم بواتي سرق الله لدود دي السبل بماكي دي السبل الله تجيبي وأن هذا صراطي مستقيما مفرد لا والقوتل بيت وبفتبعوه وواتلوا ولا تتبع السبل المتعددة نقول لا لدود دي إذا هاي نقول بفامل نقول ande ɗum ɗo si wawe yiɓude gonga on jogitoɗen mo ko o gon no gasa noon neɗɗo go heɓa iskal o wiya ka hadisul firaqi nelaɗo alayhi salatu wassalamu waɓe landama man hum ɓe maki aljamaa ɓayna nelaɗo ko jama on ɓe maki aljamaa oɗo jama o waɗirtaki itibar bi kathrati nnas ولكن تعتبر بماذا؟ بموافقة الحق. أولا جماعة ونار التاكي وفير التاكي ينقل يبقى الندودي كوفير التاكي وفيق ونرقل يبوغا نولا ينبي جديد هنا في متن الحديث نبي عليه الصلاة والسلام بماكي وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة كلها إلا واحدة كنت جماعة وليس كلهم دقوا وكاس جبان نجيد دي كام جبان نجيد دي ونيكا نانا غوت دنتال غوتال ونيكا نيام سينا ما نهم بمريدود ده كم بمريدود
si tawi jama'u ko ɗuɗugo ngol daaroteɗo on ɓe ñete ɓuri ɗuɗude e capanɗe jeɗɗiɗi ɗi o kam ala ko ɓenderaɗo maaji kulluha finnar holli jaka jama'u ɓe faali o ɗa laaɓi kasaratihim ɗum ko awwal chey ثاني شيء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل من كبار وفصول علماء الصحابة بينو نجيها يقول بمولود جند إفام إن الصحابة من الله عليه الصلاة والسلام كم بفرانية الجماعة كل واحد سيقول الناني على فهم سلف الأمة كم ابن مسعود بماكي الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك بماكي مريت جماعكم وكم كتوتفق ودري إبوغا أم حيثك أنتم بضرب مثال كون النوني نحن في المسجد نحن في المسجد يعد بعضنا بعضا هنا كتقول يوغا إميل المواجهة يوغا هذا الرنتي يكتري ميلين عدد ميلين وكان يجول يردلو لو فرضنا وقدرنا أنه جاء أهل هذه الحارة الرجل من المتغنين فهل يكون عدد الناس كعددنا هذا؟ ها النار يودر نحن متوتا كنيما كلاجو يمو هاكو أرنو أورو كارتي هاني إنا كو كارتي سامبا يا أونو واري نيما كلاجو هانا كو ناكيو يوري كوي وانا كو يا يوري وانا مامو يوري وانا تامغارو يوري وانا هايلينزا مو يوري هاكو كيندي يا لو وجيا توا ليلا ونهارا جمعوا ماكو يدري كما سيدو سينا ماكو نون غاريدو تاو كارتيرو يري جمع مو موتو دون اموري ماكو كو يرو اني won be nder do wala ولما والله وان بجماعة دون كان الله عليه الصلاة والسلام بما كدون لا بكثرته أنا سأقول قول ما بينه بل كسب فك قول قول ما بينه رأينا وهنا نتوما تقول كلام إنه هاني وقت بدون كهاد يلم كان الزمن مرور دائمون كان نوكو كون دائمون يمبه بتوما تقول يمبه بوغا من كبيرون تفعلوا بده yimɓe ɓe tawata ko yimɓe mere ɓen ko ɓen wonta ɗuɗuɓe ɓe ɗum ɗo ko sunnatun min sunani rabbil izzati wal jalal neɗɗon no duwa famude ɗum ɗo fiwata o hoɗo fiwata kanko neɗɗanke on o jamfo hoore makko haray ɗiɗo piiji ɗi tawata ko a'zamu mawani'i qabuli lhaqqi وفيجي دي تاوتا دي جانتو دين دوني كودي ناي ان شاء الله جل وعلا المانع الاول هو الجهل هنا نتاوتا كو هاداين نيدو هونde aranere hadaine neddo on jabugol odo gonga jogitagol kano diina rewa Allah tabaraka wa ta'ala no ani remirgano ñentina sunna nelano alayhi salatu wassalam ko koko wiyete kon aljahlu ɗum woni majjere nde aljahlu huwa naqidu lilmi ko wiyete kon aljahlu biddu lilm ko ɗum woni firtay ɗum gandal ngal ko ɗum woni liddu gandal ngal ɓe gandi ngal ɗo gandal وقال الله تبارك وتعالى وفامن ارتنئن عنتو كويتكم غوغا لأن العلم نور والجهل ظلمة قال نقل كنايقو مجر منكم نيوري الإنسان إذا كان جاهلا لا يفرق بين الحق والباطل
ولا يفرق بين الخير والشر ولا يفرق بين الإسلام والكفر ولا يفرق بين السنة والبدعة ولا يفرق بين طريق الجنة وطريق النار لأنه لا يعرف هذا ولا ذاك. neɗɗo si tawi hawri o woni ko majjuɗo kanko neɗɗo o wawata sendindirde hakkunde ko moƴƴi kon e ko boni kon, o wawata sendindirde hakkunde goonga on e meere nden, o wawata sendindirde hakkunde islamu on e keferaɗo mum, o wawata sendindirde hakkunde sunna on kañum may bidaa. Sabu wonnum o andata ko honɗum woni ɗum ɗa goonga on, o anda ko honɗum woni ɗum ɗa meere nden. إذا كان لا يعرف هذا ولا يعرف ذاك كيف يفرق بينهم؟ سو anda ɗum ɗo o anda ɗum ɗa holno sendindirta hakkunde majji ɗum ɗo hayhat. ولذلك جمع من تبارك وتعالى سمى العلم فرقانا. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم علما يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. كاكو الله تبارك وتعالى وي هيكو أنا قمم به ستبي غوري أو هلي الله تبارك وتعالى ويجعل لكم فرقانا ولن ينقصني درهم. شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي بما معنا نون فرقانا أي علما تفرقون به بين الحق والباطل. ɗum woni kandal ngal sendindirirton hakkunde goonga on kañumma e meere nden. joni si tawi neɗɗo woni kanko la ilma indahu, gandal alaka makko, kayfa yufarriq bayna alhaqqi walbatil? ko honno o sendindirirta hakkunde meere nden e goonga o, wa kayfa yufarriqu ma yurdi rabbahu tabaraka wa taala wama yuskhituhu jalla wa ala. ko honno sendindirirta hakkunde ko weltinta joomi makko kon e ko tikkinta joomi makko kon, no wawata. honno mo ala alamuɗo ibnu adam koko wiyete ko gandal woni kanko neɗɗanke on ko o wawata andirde taw goonga on o andira ɗum meere nden. waɗi allahu jalla wa ala si tawi hawri en naari enen ɓeeɗo ɓiɓɓe adam o holli en kanko allahu jalla wa ala o yamtini en e deedineniraɓe meɗen ɓen hay hunde en anda, kono waɗani en aalaji ɗi tawta ko aalaji ɗi heɓirten gandal ngal wacciraɗi en ni. allahu wi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. o wi ko allahu woni ko yaltini on e teegeji neniraɓe moɗon ɓen tawi la ta'lamuna shay'an on anda hay e hunde. oɗo waɗi si imamu shafi'iyu ɓe maaki ta'allam wa laysa almar'u yuladu alima wa laysa akhu lilmi kaman huwa jahil. kamɓe imamu shafi'iyu ɓe maaki andi no janga neɗɗo jibintake ko o ganno, neɗɗo jibintake ko o ganno. ɓe maaki wa laysa akhu lilmi kaman huwa jahil. neɗɗo mo tawata ko wondiɗɗo gandal e neɗɗo majjuɗo ɓeɗo naɓe goto. ɗum ɗo hay si tawi hawri ko gande aduna yankoje ɗen woni ko ndaruɗen en fof meɗen iɗen andi pellet en fonnata en ɓannidirta hay hakkunde neɗɗo ganndo e neɗɗo majjuɗo. masalan si tawi hawri a neɗɗanke on a nawni walla a nawnirama, ɓe wiyama kaariɗa ko neɗɗo mo tawata ko jannguɗo docteur yagal ha o gayni kadi o yehi o jangi o ɓeyditi ha o andi o irritana modi o andi o newinana yo udditu nokku ka tawata yimɓe yahay ɗon ɓe ñawɗo.
e neɗɗo mo tawata on ɗo mo meeɗa janngude ɗum bala o taw baaben makko ko ɗum jokkuno ɓen makko maaya tun o ara place ka ɓe udditi ɗon o jooɗo ɗon konto naɓata hoorema a naɓa e hoore ma ka oɗa mo wiyata o ronu ka a naɓa e hoore ma ka oɗa mo wiyata o janga ɓellet ko jangal ɗo yaata ɗa koko cellal ma ngal ni cellal ɓantu wona noon neɗɗo mo tawata ko teelaajo o jangi teelayagal haa maître makko walla maîtresse makko irritanike mo jonnimo kaydi ma ɓe waynodiri on newinanimo yaw uddita nokkel kaari e neɗɗo mo tawata haa hannde o jooɗaaki e ɓaawo masi ma haysi o jooɗike o seeɗa o waɗi toon kanko e maître makko ɓe haɓi tawi o gaynaali haali o wiya jooni ka ittagol maître am mone ma maîtresse am mone wallahi mona kanko tun gayta yaɗa o ɗaɓɓa cuum ha moƴƴa waɗa ɗum kaaro o weƴƴita bokketiji waɗa vitre o wurna nder toon o laɓina o waɗa dow toon ganda ko atelier de broderie couture ɗo men femme styliste modéliste ene anduɗa andude yaha sodaɗo gasel bamako hoolanaɗo sattuɗo prix si ari ɓenɗonɗiɗo gonko jannata ñoane ko jannganɗo on haa gayni walla ko oɗa ina shakkin ko jannganɗo on jonnata sabu on ɗum enen tigi e hoore meɗen la nusawi bayna al'alimi wal jahil enen tigi en fonna hakkude neɗɗo annduɗo e neɗɗo mo tataw anda misal tammal si tawi hawri en ndaari no hara ko taxi oto fokkiti voyage ono ko chauffeur jo o jangi fi oto ha o waawi o jonnama permis o ne on nama yo yaw oɗa ko ha hande goɗɗo anda metere makko hay gooto o ari noon kanko e maggal ɓe yewti ɗum ha o guro nike o darike aron hewton ka syndicat ɗum kanko noon mo jogii ɓe oto wallata ngal oɗa ngal jogii ngal ladiraka wa ngalɗa enna oɗo ko maître joni oɗo noon ko apprenti joni o pasali taw ɗo bokkiti konaki on ɗo ñawto jaaga apprenti ñaw o wattaɗo fiw aka maître jon ñawto yon noon ko fii hon noon ka fiya kuuji diina ɗon kan en darata en seɗata en sendidirta en tamata ɗum ɗo ko tama ndeno majjere ndeno woni karmo koɓɓen ɓe maaki wonde aljahlu a'zamu a'dai l'insan ɓe wi aljahlu yaf'alu bi sahibihi ma la yaf'alu al'aduwu bi aduwihi woko wiyete majjere kon ko ɗum ɓuri mawnude e ayɓe ibnu adama fof waɗi majjere huway neɗɗo ko tawata gaño makko huwata mum majjere ɗowata goɗɗo haka jahannama ka gasan neɗɗo ko anuma o ko anuma ko anuma o ko anuma si o darnanama hara ko jahannama tigi o darnana si o darima o amay ukkugol ma nder to hara ko jahannama tigi dari yeeso makko ɗum ɗo ko hollay ɗum en ko mawni haray nden o majjere si tawi hawri en taskike en daari alhaali mayre ko nde niwre moolanane neɗɗo sino majji o wata jokkude gonga o andata hon to gonga o higgore seeden nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaka ni en ka hadis muawiya ibnu abi sufyan wonɗo ka sahihayn ɓe maaki man yuridi llahu bihi hayran yufaqihu fi ddin kam ɓe maaki kala mo allahu azza wa jalla faandani moƴƴere ko adotoma waɗande taw ko faaminte woni e kaaɗo diina moƴƴere si allah subhanahu wa taala faandanike ma ɗum yummende makko nden ɓannugol maka makko okkama aljanna dandama yiite awwalu ma yu'tika ko honɗum ko fahmu ddin hunde aranere ko okkatama kon ko faamu diina
waɗi ko si a faami diina ka wiya ɗum ɗo no boni ɗum ɗo no moƴƴi ko ɗum ɗo mi jokkata ko ɗum ɗo woni mi jokkata ɗum ko hunde arde ko ɗum joni minen tabaraka wa taala o wii afaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha ɗum ɗo ko o way ga allahu azza wa jalla wi on neɗɗo mo tawata ko mayɗo wonno alqalbu ljahilu qalbun maytu ɓernde nde tawata ko ɓernde majjunde ko ɓernde mayde walqalbu lalimu qalbun hayyun ɓernde nde tawata ko anndude ko ɓernde wuurde alqalbu yahya bililmi walimani wa yamutu biljahli walmaasi ɓernde neɗɗo ko wuurirta ko gandal e gomɗinal ɓernde neɗɗo ko maayirta ko majjere kañum may geddi allahu azza wa jalla o wi ene on neɗɗo mo tawata ko mayɗo wonno fa ahyaynahu bil iman min wurnitiri mo gonɗinal ngal wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas ay ilman min waɗani mo kanko neɗɗanke o gandal ngal o jinnirta hakkunde yimɓe ɓen allahu wi oɗo misal oɗo no waywa on neɗɗo mo tawata fi zulumat kanko kaka ñiɗe o woni fi zulumati ljahli wa zulumati lkufri laysa bi kharijin minha har o yaltata e ɗum ɗo few ɓeɗo ko gooto wona ɓe gooto hada alimun mu'min wa dhaka jahilun kafirun ɓeɗo ɗiɗo shattana ma baynahuma no woɗɗi hattirde woɗɗugol ko woni hakkunde ma ɗum waɗi ibnu adam ngal ɗo gandal si tawi a wasama ngal a masete ko wiyete kon gonga few neɗɗo si anda o wawata jokkude gonga ɗum arabuɓe wii man jahila shay'an aadahu kala neɗɗo añuɗo huunde kala neɗɗo majjaɗo huunde o añayde si neɗɗo majjama huunde o añayde ɗum waɗi sa yi yimɓe ɓen hannde ko ɓe yimɓe ɓe tawata yakrahuna assunnata wa yakrahuna ahlahu a taway aktharuhum ko limada li annahum juhal buyye yimɓe ɓen ko woni añirde sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam e yimɓe sunna ɓen a taway honnon ko sabu tawde ko ɓe majjuɓe kono hande noon sen maari en taway aktharu nnasi ko ɓe juhal la yataallamun ɓurɓe ɗuɗude yimɓe ɓen hande ko majjuɓe ɓe jangata kaɗo dina no woodi yimɓe ɓe tawata ko jongal leeɓe tawa ɓe resi sonnajo ko fanɗi woɓe waddino ko duuɓi 30 40 on jiidanike ɓe sukaɓe e jiwɓe molanaɓe ɓe wino tamira ha woɓɓe ɓen heɓino e jantira kono ara ha hande on sonnajo maɓɓe ɗum ha hande ɓe joɗɗinarimo ɓe wituɗumi janne ha hande on sonnajo maɓɓe ha hande ɓe ɗettarimo ɓe naɓimo e duɗal yaw janga nokkel kaare ɓe waddi duuɓi 20 walla 25 35 on sonnajo ɗon ko kalifu makko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kelaɗo alayhi salatu wassalam fi dimni alhadisi ɓe maki arrajulu ra'in honɗum walmina ahli beytihi ka wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi joni noon si innama ahlu baytihi anani e heeɓiɓe nguure bimana wiyeteɓe ko geɗal ɓe ni hayɓe sonnaɓe to ka an tun e hoore ma wata jiidade ɗum ɗo no holla e wonde shi'a haqqille maɓɓe ɗen ko wugginiɗe kamɓe ɓe wi ɗen nguure nela noon ɓe fuɗɗi limtude tamiraɓe ɓe acci ɗo rewɓe ɓe wi rewɓen tawaka on to ɓiɗɗo heɓoto ma tanirawo sonnajo ala nder no ko alhaali
idan oɗo gorko himo halfina oɗo sonnajo makko kono ha hande o joɗɗinali o wi tuɗumi fiine o naɓale o e ɗuɗal yowmal qiyamale ɓe daroyto yeeso allah azza wa jal ko wona noon geɗalɓe ɓen kadi no heewi e yimɓe bo jongalleɓe ɓe meeɗa naadude ɓiɗɗo maɓɓe ɗuɗal ka diina jangete l'école non ko o satti woko o satti ɓe wakkili yoɓugol hay si tawi hawri dépense maɓɓe on ɓe ɗuytaymo ka suudu fi yoɓe yoɓanmo ɓe wakkili ɗum hande ko ɓeɗo ɓuri ɗuɗde ɓe wuridude ɓe ga ɓeɗo ɓuri ɗuɗude jon noon si tawi hawri an haali on yaari ni jongalle on tigi hoore makko ko jahil anda sa fontanimo qur'an o wawatama nde jangande gila alif lam mi gila alhamdulillahi rabbil alamin haade rabbin nas haa ko jangugol tun o wawata woɓɓe gono toon hay ko ɓe hunji ko ɓe juulirta kon ko ɓe nanino jangeɓe manditori ɗum aadatan konko ɓe jangata ɗum si a fontaniɓe qur'an ayni yoɓe holle ka ɗum windi ɓe wawata no woodi jongalleɓe marɓe duuɓi 4 50 50 tawa ɓe anda huruful hijaiya aliful ba'un ha yartoya ɓe anda ɓeɗo fadlan ya lanɗoɓe yoɓe jantanoma hadise nelano alayhi salatu wassalam goto joni si tawi ko oɗo woni jongalle ɗen huwa imamul bayt sonnajo on arti ɓawo ɗon on kadi ha hande duɗaki no gasa o nani no jange seeɗo e nami heeɓi juulirɗi ɗi anda mana la ilaha illa allah anda shurutu la ilaha illa allah o anda nawaqidu la ilaha illa allah o anda shurutu الطهارة الوضوء وأن أركان الوضوء أي فرائض الوضوء وأن سنن الوضوء وأن نواقض الوضوء وأن شروط الصلاة وأن أركان الصلاة وأن سنن الصلاة وأن واجبات الصلاة وأن مبطلات الصلاة أولو كدي وإنما بين جلب به tawa nenejo galle ɗen ko ni wayi joni si tawi hawri gorko o woni jahil sonnajo o woni jahila ene ɓiɓɓe ɓe sina allahu faabiɓe ɓeɗo kamɓe ko honɗum ɓe wonta kade ɓeɗo e ɓayinde nane moƴƴa de al abu jahilu wa huwa imamul bayt والمرأة جاهلة وهي ربة البيت يمن الذين يتخرجون من هؤلاء كيف يكون حالهم وماذا نسميهم جهالا جوني باما وني جاهل المركب نينا وني جاهلة جهل المركب بيبليتون سي الله فاباكي بيدو جهل مبه وني جهل متراكم جهل متراكم كما سيتابي ندو نجيا كو بوري لورودé سناري الحافظ الحكمي كميمي يمبه بماكي العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادات والجهال في الظلام بما لغندنgal ko ɗum non woni ndayigu mo tawata ko ndayigu ɓanguɗo yimɓe maleteɓɓen ko ɗum ɓe yonnorto waljuhalu fi zulam yimɓe majjuɓe ɓen koye niɓe ɓe woni misal neɗɗo mo tawata ko alim yabudu llaha azza wa jalla ala ilmin وجاهل يعبد الله عز وجل على جهل مثال بيدو يمبديدو رميرو الله غندل رميرو الله مجره نويوا مثال يمبديدو كتاب الى لا مدين no mari foseji no mari gayde no mari kaaje no mari guyanje no mari bulle
oɗa no mari ndaygu oɗa mara ndaygu man yurja lahu najat homboye maɓɓe tanƴinana daɗal jogiiɗo ndaygu o kan par ce que o mo tawata on ko neɗɗo mo tawata o jogaki ndaygu o so yehi ha o honkike e hayre o wiya ɗo o yahata o woñara sengo go o yaha o tufo e bullal o wiya ko ɗo ɓuri bonde o yiwra ɗon kadi o yaha ha o ukko e gaydi o halkoɗo hakada halul jahil ko ɗum waɗi si mamad ibne abdul asis ɓe maaki man abada allaha bigayri ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu ɓe maaki kala rewɗo allahu azza wa jalla tan ko majjere o rewiri allah o jangata dina makko ɗon oɗo ko bonnata ko ɓura e mawnude e ɗi ko moƴƴinta kala uddituɗo ɗo garage o wiya watta e oto ko lajjata otoje yimɓe ɓen ko ɓuray ko wattata ɗe ko e mboɗen anndi kala uddituɗo ɗo atelier wi o ñooyi o lancay bageji jama o ɓuri ko tokkendirta ɗe hakada neɗɗo majjuɗo kadi si wi reway allahu ka diina o jangata ko ni woniri alhaali makko inan hunde aanere nde tawata ko haɗay nde neɗɗanke on jaɓugol oɗo goonga ko jahluhu ko majjegol kañum oɗo goonga ko ɗum waɗi si tawi alayna an nataallam no waɗɗi en hattirde waɗɗagol nde jangete al amru thani ɗum woni almaniu thani hunde ɗimmere nden haɗay nde neɗɗanke on ko attakabburu alal haq ko mawnintinagol makko kanko neɗɗon e hoore oɗo gonga woodi yimɓe ɓe tawata arafu lhaqa wa alimuhu walakinnahum takabbaru alayhi no woodi yimɓe annduɓe gonga on haaga si ɓe faami mo kono ɓe mawnintini e hoore gonga on neɗɗo si woni mawnintintoɗo e hoore gonga ɗum haɗa mo jaɓugol gonga on ndare moƴƴa si innama noon alkibru wona min firantama ɗum wona ɓeɗo firanta en ɗum wona an firanta en ɗum الرسول صلى الله عليه وسلم تولى لنا تفسير الكبر كم من الله عليه الصلاة والسلام كم من بفوتنك أندن ولن كهرب ويتي الكبر مون انتنار ولدو سملاني كبير فير ما بيكون المون انتنار بواي غدن فيرو فير لانو دم بيدو بيدنا فيرو فير لانو دم بيدا بيدنا فيرو فير لانو دم بيدا هبن فايدة تما كان دلان دم نتو هبن فيرو فير هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو أعطي جوامع الكلم كم من الله عليه الصلاة والسلام تولى لنا تفسير الكبر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وندك صحيح مسلم كم من الله عليه الصلاة والسلام بماكي الكبر بطر الحق وغمط الناس بما ko innete mawnintinare ko piiji ɗiɗi hunde ana nene nden ko batarul haq ko bungangol gonga on townitano gonga on holla kañum feƴƴani ɗum ɗon hunde ɗin menen ko gamtu nnas ɗum woni ihtiqaruhum yawitagol yimɓe ɓen an kala mo yi'uɗa hiɗa waɗi mo ka ley teppe ma kala mo yiɗa hiɗa ɓuri mo hada huwa alkibar neɗɗo si wayi ni kanko neɗɗanke on o jarri borti angal jaɓugol gonga alkibru sifatun li iblis ko wiyete ko mawnintinare ko sifa jihaɗo e sifaji iblisu alayhi llana allahu azza wa jalla o wi wa id qulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba واستكبر وكان من الكافرين كان الله عز وجل وي نندتما من وي انو ملائكه من سجم آدم عليه الصلاة والسلام سجود تحية سجود هورب لا سجود عبادة فلا سجود دوام لو تسكرمو كوب ماكي وند تيدي مابɓe ɗen woɓɓe wi tiiɗe maɓɓe ɗen memano leydi ɓe wi ɓe uggini allahu alam
oɗo sujud Allah tabaraka wa taala o yamiri malaika ɓen kañum may iblis to woodi innaɓe tele zahir aya on allahu ko wi ko wa id qulna lil malaikati isjudu li adam o wiya wa id qulna lil malaikati wa iblis kono yaya bo o wi ma mana'aka alla tasjuda id amartuk holli wonde huwa bi nafsihi ma'mur allahu wi fasajadu ɓe kamɓe malaika ɓen fof ɓe sujji illa iblis aba ay walakinna iblisa aba ko woni iblisa kanko o sali wastakbara o mawnintini wa kana min alkafirin mi waɗi karmokojo gooto himo waajotono immojo makko ko yowondiri e fiyake waaju mo o waajori mo waaju yurmingol waaju mo o waajori mo tawi ko waaju yurmingol o wimo inni aiduka bi shay iyaka walkibra fa innahu awalu dhanbin asa allaha bihi iblisu ثم قرأ قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ومن من وصي ما وصي من واجو ما واجو مهديما كو إنتكم مون تناري سبنون قدوني بركاتو أنانو مو إبليس عليه اللعنة ويبدر يوم الله تبارك وتعالى الله يمر مهاجسي ومون تني هوري يمر الله نمو مون تني هوري آدم كت ودبا جومي ملان نك مكو هونو هادما إبليس السجود فورنا ميامير ما ونمو وي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ومن ممي دوري موجود آدم ما سنقول يا ولد من أتجينا نايتي ييت كان قاتجي مو يتيمو ليدنين إلوبنين ممي دوري أو موجود إن كان إبليس عليه اللعنة تكبر على أمر ربه وتكبر على آدم عليه الصلاة والسلام دونك صفة لإبليس ولذلك كان إبليس عليه اللعنة ما دام هم مفبي wonde o nawa e ɓurɓe ɗuuɗude jiyaɓe allahu ɓen ka giiteeli ɗuuɗuɓe kadi ɓe kanko iblisa o naɓata ɓen ka giiteeli ko adoto naadude e maɓɓe ko alkibr ko mawnintinaare ndaare yimɓe annabi nuhu ɓen alayhi salatu wassalam attaɓe ɓen halkeede jomi men jantani ko annabi nuhu ƴewti fi maɓɓe ko ɓe maki wa inni kullama da'awtuhum litagfira lahum جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كم أن بنوه بما كقال يوم من تما كان من الدبايم بأن فيها يافو بي يبغني يافو دا بكلكو بغني قاديدون أن بنوه بما جعلوا أصابعهم ɓe waɗa kolli maɓɓe ɗin fi adanihim ka noppi maɓɓe fiwata ɓe nanu komi wolta kon fiw ɓe ndaara ɓe taa ɗum ɗon no fanɗi wastaghshaw thiyabahum anndi si ɓe uddi noppi ɗin ɓe nanta komi wolta kon kono ɓe renti wastaghshaw thiyabahum ɓe ƴetta coñci maɓɓe ɗin ɓe buumorari fiita ɓe yiyan ɓe yiyata ɓe nanta komi wolata wa asarru ɓe luttita ɓe tabita e hoore shirkuuji ɗi ɓe woni e hoore muɗum ɗin wastakbaru istikbara ɓe mawnintino haddirde mawnintinaga heno tana maɓɓe on hadihi kanat sifatullah hadihi kanat sifatullah ɗum ɗon laatino ko sifa maɓɓe kamɓe yimɓe annabi nuɗuɓe ko wona noon sen naari ɓeɗo aadinkoɓe woni yimɓe annabi huudu ɓen ɓeɗo kadi no jeyno e ko ɓe joɓiti sifa mawnintinaare allahu wi fa amma aadu
فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون. الله عز وجل ويبين عاد كوب ونيم بأن هود بين كم بمون تين كهور اللي يدوك على نائب وعند بدار دولة ما يكون بأوكابهم لم يخلق مثلها في البلاد. بداري بيبا أن هود ما كان يبسيهم أجالي الله هل كيوم بدار دولة ما بين بيبي من أشد منا قوة بينكم بقول من تيلو دولة سكوا من هالقولة. الله وي أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. كم بيان بتجا الله عز وجل تبغى بعنك دهيم تيجي دولة برد كم بيان دارو لا والكسل والإبانتال هن نتواتر لدودا حيث زي ما كي ون هندو يركو الله سبحانه وتعالى إن من يمحكم كو يركو فئ ينرود جرهورون داره كو يركو رك كدوني كو هل كيري بكانكو الله تبارك وتعالى بينو كانوا مستكبرين موننتني نوبه ونو كو ولا نونسي تبي الناري بينو ثمود ينكو به هوري مودو بينو كان جيمو صفه دي مبني موننتنا ربه هلكا. الله وي قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بما آمنتم به كافرون. الله عز وجل ويمينو بتوتا كو هوري بمباتو بتوتا منكم مونين تينو بيبينو يمبي ويتيبي ثمود وني يمبي النبي صالح بن بداري بفيوتي غومدي بي النبي صالح بن تاي بن دونكو جاسينا بنو بن نو هايفينا اندر صالح فيما بنو ليباكا ليدي بيبي بيني أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي e onon hiɗon jaɓi hiɗon andi wonde salihu ko nelaɗo e morde ka joni makko ɗum fenniti ko woni wolde kon kaka allahu yewri qalu ey alladina stud'ifu ɓe wi inna bima ursila bihi muminun minen pelleti ko annabi salihu nelira ko meɗen gomɗini kaka allahu yewri qala alladina stakbaru inna bima amantum bihi kafirun kamɓe mawnintiniɓen ɓe wiyama menen konko gomɗin ɗon ɗon min jokkaɗum min jaɓa. الله عز وجل حلك بالنوم ونفس شيء سناري يمبي النبي شعيب بن بعدو كانوا مستكبرين في الأرض كمون تنينو بكاليدي ونوسي الله حلك به وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. الله عز وجل ومون تنبين يمبي النبي شعيب بن وني أهل مدين بفوتي النبي شعيب بيبي كوبلت وأي شعيب أني بقوم بجوكما من يلتنا يوم ليدي أمن دين ساري أمن ما بغوتو دون يلاول أمن قلتورو دنبابي رابين. النبي شعيب بفوتي بأولو كنا كارهين قد افترينا على الله بما كيني هاي ستبي هوري ملاتك كمن أنا بلا والمونغول قم دي ديها من ففنك يدو الله إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها سمي روتك يلا والمونغول باو الله دندو دمي قرى من يقول الله والمجول رفلت من ففنك يدو ماكو كانكو الله إيه وني الله لما بيو هكذا كفار قريش الله وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سببي أنام لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله يستكبرون ولا يتبعونه ولا يؤمنونه بل يتولون ويعرضون ولذلك كوكو يتي مون انتناره
ibnu adama si jogitike ɗum fawoye mo añugol goonga e woɗɗitagol goonga few waɗi no ngoyi e goonga on o ɓurnito e hoore goonga on o yi'a kadi yimɓe goonga ɓen o ndaara na min ko mi lamɗo kaari mo mi laami o waata lamaddande goonga en ndaara min ko mi dimo kaari ko maccuɗo o waata lamaddande goonga min ko mi marɗo jawdi kaari ko miskin faqir o waata lamaddande goonga min ko mi mawɗo mi furɗi kaari ko gulam sagir o pay kunni o waata lamaddande goonga hakada al'umma menen ko menen naati ko menen addi diina ɗo ko menen addi sunna ɗo goɗɗo wawata men addande ko men anda hakada halul mustakbirin ko ɗum ɗo woni alhaali yimɓe mawnintiniɓɓe ko ɗon si joomi min wii waylun li kulli affakin asim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka an lam yasma'aha fabashshirhu bi'adabin alim kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi kala neɗɗo mo tata ko fefindotoɗo o takka penale o wiya ko ɗum woni diina allahu kan tawana ɗum woni diina allahu kan waylu wodani o kanko allah tabaraka wa ta'ala o wi yasma'u ayati llahi tutla alayhi o nanay ayeji allahu ɗen no jange e dow makko thumma yusirru mustakbiran o wonta kam wonɗon ko o mawnintiniɗo e majje enen o wata men jangande ɗo ko men anda menen ko menen ƴakki goro ƴamal nene ma menen ko denneteɗa meɗen andi hay benma ko dennete meɗen andi a wata men addande ɗo inna ko ɗum ni diina hara menen men anda ɗum tala joni noon neɗɗo on si tawi o jogitike ɗum noon attakabburu fi qalbihi allahu azza wa jalla yuaqibuhu bimada mani'ihi ani lhaq wa raddihi anhu o lettira e neɗɗo on haɗugol mo ɗawgol mo goonga on e ruttugol mo e goonga on joomi mi wii wonde sa asrifu an ayatiya alladina yatakabbaruna fi l ardi bigayri lhaq wa in yaraw sabila rushdi la yattakiduhu sabila wa in yaraw sabila alghayyi yattakiduhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin allahu azza wa jalla o wi min joomi moɗon mi wurtay e ayeji anɗen e jokkugol ayeji anɗen gomɗinaɗe jaɓaɗe alladina ɓen ɓe tawata yatakabbaruna fi l ardi bigayri lhaq hiɓe mawnintino ka hoore leydi ɗo ko halda e goonga joomi mi wi wa in yaraw sabila rushdi la yattakiduhu sabila si ɓe yi laawol pewal ngal ɓe jogota ko ɗum laawol wa in yaraw si ɓe yi'i sabila alghayyi laawol majjere nden yattakiduhu sabila ɓe jogoto ɗum mana muɗum kanko allah tabaraka wa ta'ala si o wurti ɓerɗe maɓɓe ɗen e ayeje makko ɗen ko battane maɓɓe ɗen woni e humpitude ɗo si o wurti ɓerɗe maɓɓe ɗen e ayeje makko ɗen si ɗum gasi in yaraw sabila rushdi la yattakiduhu sabila si ɓe yi laawol pewal ngal ɓe memata ɗum laawol few wa in yaraw sabila alghayyi yattakiduhu sabila si ɓe yi laawol mere nden laawol majjere nden ɓe jogito to ɗum laawol allahu wi dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin idan ɗum no ko hunde nde tawata ko hollay nde en wonde ko wiyete ko mawnintinare ko tana wonanay neɗɗo on sabu ha allah subhanahu wa ta'ala wurta ɓernde makko nden e goonga tawa o jaɓata goonga on few o jaɓata few sayi karmo koɓɓen ɓe maaki wonde unzur ila alhaqi wala tanzur ila qa'ilih ndaaru goonga on wata ndaaru wowluɗo goonga o mana si goɗɗo addanima goonga ko paykun ndaaru goonga on jaɓa anda goonga on no heccuma wata ndaaru paykun ko wiya miɗo hecci kun si goɗɗo addanima goonga tawi ko o jiyaɗo ko o maccuɗo ndaaru goonga on ta ndaaru alhaali makko on kanko anda goonga on no mawni ɓuri on on ɗiɗon no jokka ɗum wa nafsu shey
si tawi hawri miskino faqir neɗɗo baso addanima gonga ndaaru gonga mo waddi wad si Abdullah ibn Mas'ud be ma man ja'aka bil haqqi faqbilhu minhu wa in kana ba'idan baghiba wa man ja'aka bil batil fardudhu alayhi wa in kana habiban qariba be ma ki kala addanɗo ma gonga jabu gonga on hay si tawi ko neɗɗo woɗɗitiɗo ma na on dambe goote wona he on leydi wotir walan kana kafira hay si ko o kefeero هناك جاب جوغا الله عز وجل أثبت الحق الذي قاله الكفار جومي من تبنتني جوغا مهيفرا بولي كقرآن أنا ما بقول كان الله عز وجل كان جومي من تبارك وتعالى عفوا وبي وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الله وإذا فعلوا فاحشة سبيهم ببون بدو ببولي بونيون قالوا ببي وجدنا عليها آباءنا ندوني أولا من توبة برابع من بنجل ثانيا بيويا والله أمرنا بها والله يمرنا شيخ سيمين بما كنباري الله عز وجل أثبت شيئا وهو الحق ونفى شيئا وهو الباطل كم الله تبارك وتعالى وتبنتني قدن قدن نولي قنغا وريبي قدن قدن ميرنا وإنا لوني آباؤكم ما أمروكم بها وإنا لوني آباؤكم ما كانوا عليها باب رابي مودن بن بلا تنوكيلو وبيكو قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولم بيكو بيكو والله أمرنا بها كفنا الله يمرتا فايشا أتقولون على الله ما لا تعلمون إغوو لي بكو يمكو كنكو الله كونغانا تبي هون على النبي ولي نن نجوم من تبارك وتعالى أكلنا نعم وجدوا آباءهم عليها ونفس شيء نلانو عليه الصلاة والسلام بوندو صحابة بمقبل جنجينو ككتاب التوحيد أولو نتو اليهودان كيجو آري وتين نلانو عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبي إنكم تشركون ينهارون بلاندي وما هذا وبي تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة وبي أنهم شركة يقول إذا دارا ديون سي الله موي سي الله ينلا دو موي إذا دارا ديون مودري كابو نلانو عليه الصلاة والسلام بما كنا قولي كنا غونغا لا بيروتو غونغا باودي لا بفوتي صحابة من بماكي ande de ko wonno lan hadude hadugol on koko wonnon e wadde don koko wi'ayno don ma sha Allah wa sha Muhammad والكعبة وهو كاري وهو كاري كرم كوبي بوفير لون الشيخ سيمين كالقول المفيد شرح كتاب التوحيد أي معنى مول وصبو تود مهدي بيجي دور دي سمي أري مهدي دي فو جملة واحدة مقصد أن دوجنا عن دينك إنه كلكم من جوكي كوفو كلهم هذون لم يقول ترتم جوني بي ما شاء الله وحده ما بي ما شاء الله ثم محمد وهو رب الكعبة كافر بالله يهودي يثبت لله ولدا ويقول إن الله فقير وهو غني أمري جاء بالحق إلى النبي صلى الله عليه وسلم تيكو على وجه الزجر كت إذا كنا هوري أي بينغول واردنو ونو واردي كا وبي إنكم تشركون أنو الشركة kono nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makano e mono ɓe lamdimo gongon ɗum o wowli ha gasi ɓe jaɓi kadi gonga ɓe holli sahaba ɓen ko honɗum ɓe duwa wowli ɗum no holla wonde tagaɗo hana mawnintinade haysi ko hombo tigui de addamma gonga ko woni na wonɗo woyanta gonga e jungo kono kala addanɗo ma gonga tawi ko gonga o addanma a jaɓa nasifanne so inni na wonɗo woyanta gonga e jungo mum
neɗɗo bonɗo neɗɗo ɓoyliɗo a yahanta gonga ɗaɓɓa gonga e jungo makko. kono si kanko o ari o addanima gonga tawi ko addi kono fekkodire qur'ana e sunna aynnata ɓamo ɓoyli a jaɓata na kanko darata ko gonga wona ɗa amma ɗaɓɓoygol gonga on a yahantamo kanko ko yimɓe gonga ɓe yahanta ɗum e jungo muɗum vraiment ɗum ɗo koko hanne wattude ile muɗum. amma almaniu thalith hunde tammere nde tawata ko haɗande neɗɗo on jogitagol oɗo gonga ko ɗum woni taqlidul ama ñembugol ko harate hoore ɓurɗa min taw babiraɓen e ɗum min taw karamo koɓɓen e ɗum minen ko ɗum ɗo min andi kala ko alajji kaari maaki ko ɗum woni gonga kala ko bolonda on fotti koye ɗum min yaata e mum kala ko ustas kaari maaki ko ɗum ɗo woni gonga. si neɗɗo wayi ni o yiyata o ɗaɓɓitata gonga koye sappo o jokka ko kala ko hewti mo wonde mum ɗum ɗo ko tana molna tana ɓeɗo kadi yimɓe ɓe tawata ko gila yimɓe annabi nuhu ɓen ha hewte yimɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yedduɓe e maɓɓe ɓen ko ɗum ɗo wonno alhaali maɓɓe janogo kadi ko yimɓe ɓe tata ɓe humino e ko ɓe tawri babiraɓe maɓɓe e mereji ko ɗum annabi nuhu alayhi salatu wassalam jomi ɓe wi wa qala nuhu rabbi la tazar ala al ardi min alkafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. jomi mi turike ma wata accu e hoore leydi ndin galle ke heferaɓe ko waɗi noon si a acciɓe ɗo ɓe majjinay jiyaɓe maɓe si a acciɓe ɗo ɓe jibinta sina bomɓe heferaɓe ɗum ko sabu won ɗum tawi ɓe wi wo yimɓe annabi nuhu ɓen kala mawɗo hewtunoɗo ka maaya mo noddude ɓiɓɓe makko ɓe fof la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yahusa wala yahuqa wa nasra. ko ni o noddirano ɓiɓɓe makko ɓen o inna o yiɗi reweteɗi mon ɗo ko ɗi tawruɗen babiraɓe meɗen ɓen wata on accituɗi few wone e majji ko ɗum waɗi ɓe maki wala yalidu illa fajiran kaffara. eɗo ko ni won wona ni aadin koɓɓe nde annabi huudu addannoɓe dinu tawhid ko ɗum ɓe jaabino annabi huud ɓe wi a ji'tana linabuda allaha wahdahu wa nadara ma kana yabudu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. ɓe wiyay kam huud anga aru min fiyo min rewa allahu azza wa jalla wahdahu kanko tum wa nadara ma kana yabudu abauna min terto ko babiraɓe amen ɓe rewayno ko min wattano yoni mbawi si min waɗani ɗum hala ko yaray men yoni fattina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin a waddan men lebtede foɗuɗa men nden si tawi ko a gongol e yalani maɓɓe o babiraɓe maɓɓe ɓen ɓe ñembuno alal batel ɓen kadi aadinkoɓe feƴƴi samudayankoɓɓen e hoore muɗum jomi me wii wonde wa qalu ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. ɓenne koyo salih ko pendetari a naatike ko a gorko mo tata meɗen tañƴinorno ma ko anti yarde ɗo wiyamen yomin terto dinaji babiraɓe amen ɓe par ce que mbiɗa yiwnoma hiɗa feewi ɗa nunɗiɗa moƴƴiɗa newi ɗum fof ko antiya wiwde men yomin selu dinaji babiraɓe amen ɓe joni noon a tanhana an na'buda ma ya'budu aba'una ene salihu a garoto ɗo haɗamen rewgol konko babiraɓe amen ɓe rewayno wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. minen pellet meɗen e sikke ko ko wonnamen noddude hattirde sikkitagol kadi ala haga sa tufarriqu baynana wa bayna amaina senda hakkude amen e babiraɓe amen ɓe wiya konko jokkuɗanon ko gonga wa innana lafi shakkin fihi minen pellet meɗen e sikke ɗum ɗo ɓen zammudayankoɓe feƴƴi sendari annabi ibrahima alayhi salatu wassalam fewno ɓe lela allahu wi
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا عليها آباءنا أنا إبراهيم ما ماكي أنا دي سنة وجدي جوكو الليل ونهارا هنا الروا بيبي هي من توبة بلا من بنوريو دي من توبة بلا من بنوريو دي أنا إبراهيم ماكي لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين يا بوجو من بيبي بل كذلك بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كان يقول من توري بابي رامي من بيني بجار يا بو بيبي فنظل لها عاكفين من يوم تاي من تيجي تقول من توري بابي رامي من بس لا فلا ديو كانوا قالوا يا تيجي تزار توري بابي رامي سنداني النبي شعيب يم مدينة نبوية شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ببي كان شعيب وجلد ماذا ببي كان كثير الصلاة النبي شعيب هارون جلد yimɓe maɓɓe ɓe wiyene ko julde ma nde wonma wi'ude wonde yomin accu rewgol ko babiraɓe amen ɓe rewata ko ma yomin accu waɗugol e jawle amen ɗen komin faala iɗen yomin la tabhasu nnasa ashiya'ahum innaka la anta alhalimu rrashid ko woni neɗɗo muññiɗo feewu ɗo an o momin gandi ɗo ɓeɗo kadi dartode wi'ugol ko adduɗa ko yaada e ko babiraɓe amen ɓe jogino annabi Musa e annabi Haruna ma ari فرعون يمبي مودم بوي أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين بوي موسى أنك باردنا من دوك فيها إنتم منكم من توري باب رابع من بني مودنكم تبدو نغال مانغورانغال ونانا ما أنك كتور ما يوار ليدن النو من قم إنتاو من جوكتاو ɓeɗo kadi mi yaccitata ko tawri babiraɓe muɗum ɓe koni jomi men jamtori dendanangal ɓe o neli ɓe o wi wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa kana mutrafiha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun allahu wi menen men nelali ko attima nelaɗo hay e goto e saare si wona yimɓe neminiraɓe teddungal ton kañum may jawle e laamuje ko nandi e mum ɓe darino ɓe wi on nelaɗo ɗon menen men tawru babiraɓe amen ɓe diina men accataka handija ka nan arata ɗo wona annabaɓe hiɗa jogui ko nelaɗo on adduno ko wiya yottinayi ronka heɓoy dartoɓe innama ko adduɗa ɗo kono lutodire ko men tawri babiraɓe amen ɓe ga nelaɗo alayhi salatu wassalam ko nafsu cheyde ɗeɓuno اللهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اللهم سبحانه ما جوكيكو الله تبينكم إنه منكم من جوكتكم من توري بابي رابع منكم من يحتدتاب فيو إنه هيسون هبات من يحتدتاب يا أبوي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اللهم يسيب اليوم جبك على جبكم الله تبنكم سنة لله عليه الصلاة والسلام هذا هو اليوم من يوني منكم من توري باب رابع من سلطان كل من جوجتي دين من إيواتاي وفو نون كلا نحن جوجتي دو هنا بطل ما قلت لكن الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كأرنا الله لتنا ويمجد parce o yi gonga on ha gasi o wi o acciti ko nelano ngaddi ko o jokki ko tawri mamiraɓe makko men allahu wi wallahi ma tawalla ɗum woni gooka aduna
si tawi kanko neɗɗan kewmo maayi mbi ɗum ɗon waro yi ñalande ɗo ngal kanko ɓe o jokkunoɓe ɓe felidira goto kala maɓɓe nanɗo hen tabarra alladina tubiu min alladina ittabau wa ra'ahu l'adaba وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم جوكو بيبي بيرا بيتوا جوكا بيبي جوكا بيبي هي يوي باوامي تو يوتي باوامي دي داري الحالي من دار الحالي علي دا بيكا دارو من دا بكا من دارو يوي باوامي فيو sibe yidum kala reta ko bele no denno me gaadu na me yiwte baama sababe den taje hankude mabbe fo ben ha ara me ngabe no lawol argulal na menen kala men dando to no be tawayata jonnon si tawi be fo be nabama yite jahannam be hawtoy to ngeno tanaji جميلا تبارك وتعالى وبرزوا لله جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سبيلوتي جوكو ببرويا جوكا ببن فإن كنا من جوكو نوكا أدنا جونو هنو لتي جاكا الله والبل أكدون يمونغو لهنو o wawa men dettamɓe seeɗa e lette ɗen ɓe wiya si allahu fewnuna men min fewnayno karama koɓe tafsirɓe ɓe maaki woɓe daroɓe inna jokkaɓe ɓen ɓe inna hi yimɓe ɓen ka nder aljanna ko naadiɓe ka aljanna ko bima sabaru hey bima sabarto joni muñoɗen ha e wullayi en waɗali hiddo ka nder yiite ɗo nani laalla allaha an yarhamana woɓe wona noon duuɓi temeɗɗe 5 tawa goto e maɓɓe wullata ko ɓe wona leddede kon fof on tigi no gaɓɓindi ɗon ɓe ndaraɓe ta hay joni ko faduku falan nazidakum illa adaba ɓe nawa wullitoɗen allahu ko arhamur rahimin sonke wullen toroɗen mo yo ittu en ɗo ɓe waɗa ɗum kadi duuɓi temeɗɗe 5 ɓe ta hay joni faduku falan nazidakum illa adaba ko on tuma ɓe innata ɓe سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص hande no fota tere men muññide ma ronkude muññade ala ka bako den dambe dele te ma jino karno lanni ndogotana yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا نقطنا مولنا ولنحن تعبار بونغا ماو يغو كائنا من كان إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بتوبة إما ينتنغل لطب بفو عندها رأي ولسينو فيكو ديري قرآن السنة سيجوكا ونسي أمبالي نغو فيكو بابي راوما mago mangirawo ma mago karamo ko ma yimo e mere ay tirima makko e mere yawmal qiyamah si joni ma faabaki mayno ka sertoy toon no haray e wattu ile ɗum ɗo moƴƴa haray nde holli en wonde sayon ko hewtuno e ndaray ɗo darde haray toɓɓere nayaɓere nden ko ɗum woni adamu sabr wasegol muññalo neɗɗo si tawi hawri o muññaki o wata jogitade gonga few waɗi kala jogitiɗo gonga a yennete a gufete a raɗete a ayɓinte a taƴete a watte ɗin ɗon piiji fuu ɗum waɗi si tawi oɗo anelaɗo alayhi salatu wassalam wahyum arnoɓe yumma khadija yaadi e maɓɓe to Warqat ibn Nawfal ha ɓe humpitimo ko ɓe yi'i noon kon on saati o wi'i wonde sino ko non woniri haray kamɓe woni annabaɓe ɗeɗo mofte o jantaniɓe noon ko ɓe yaltinoyte kon makka ɗuma ɓe landimo ɓe maki o mukhrijiyahum nelaɗo on ɓaalalmike mo ɗum yimɓe makka ɓe yaltinelan makka ɗo Warqa ɓe maaki wonde lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya ha hande goɗɗo addali sifa ko adduɗa ko sina o lorrama manamo ɗum kala jogitiɗo sifa ko jogitiɗa ko yimɓe makko ɓe lorray nder lorray kono waɗi neɗɗo sa jogitike qur'ana e sunna da'iman haray habbo ɗum ɗo lorra
jogoɗa ɗon tabita e hoore dina kan on muñoɗa ko lorreteɗa ko e ko nande sifari noon piiji sinano hawata haɓude few koye ɗen ande qissaji yimɓe muñiɓe hoɓɓe ko ɗetta laamude siiɗe fecca fecce ɗiɗi tawi ɓe wuuri fi dina woɓɓe ɗetta buga e nder yiite tawi ɓe wuuri fi dina woɓɓe ɗetta koye maɓɓe ɗen taƴa few sendidira e ɓallu ɗum ɗum kadi tawi ko sabu dina woɓɓe ɗetta nebba wulna ha gasi ɓe ɗetta ɓe wuuri ɓe ukkama nder nebban ɓe saha nder ton sabu dina ɗo fof ko annduɗen neɗɗo on sa muññaki a wawata jaɓude sa muññaki a wawata jaɓude sa jogoto sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam a hulata ayyiɓe a hulata mokeɗe on woni mokaka nelaɓɓen mokama ɓe ayƴina a hulata yennede Abu Talib ɓe ko ɗum hannomo jaɓugol dina o wi wonde laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khayri adyani albariyati dina wa lawla almalamatu wa hadaru masabbatin la ra'aytani samhan bidhaka mubina o wi pellatu mi andi dina muhammadu kam ɓuri moƴƴude dinaji ɗin fof o wi sinano piiji ɗiɗi a tawayno miɗo jogiti kan dina mi jaɓayno ka kadi feññina o wi hon ɗum ko kulol felore e kulol yennede fiita yimɓe an ɓen fela wota ɓe yenna no Allah iniɗo esi mi acciti waare mi tentini culti ɓen nayi an kadi a naati mi buumi sonnajo kare kadi naati ɗo kadi famodirtake o seliɗatal mawɓe tawi ko ɗum ɗo hulɗa ko yettiɗa o a hulatɗa a daɗata ɓiɗɗo adama sina si allahu faabike ɓe wi wo assalamatu min annasi gayatu la tudrak hisugol yimɓe ɓen ko hunde nde tata wata heɓaɓe ɗum yimɓe ɓen fo wawataɓe hisude wa irda'u nnasi gayatun la tudrak weltingol yimɓe ɓen fof kadi tatuma yiɗaɓe fof ɓe weltanima a heɓataɓe ɗon si joɓe ɓe wi wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal